Veliki pozdrav za sve. Danas ćemo govoriti o kreatinu, tačnije o Cytic Nutrition 100% kreatin monohidrat. Mogu reći da je ovo jedan kvalitetan proizvod, to je tačnije dodatak ishrani ili suplement, koji po meni nije obavezan za one koji treniraju. Ako imate i možete da priuštite, nije loše da ga uzmete, jer osnovna funkcija kreatina je dopremanje energije u mišiće, to je u mišićne ćelije. Samim tim ćete se bolje osjećati na treningu, bit ćete izdržljiviji, bolji fokus. Samim tim to će dovesti do boljeg treninga, znači boljeg oštećenja mišićnih vlakana, samim tim dovesti do rasta mišića i razvoja. Kreatin kao kreatin sam, ne preporučujem direktno ovaj proizvod, po meni kreatin je svaki isti. Tako da uvek uzmite onaj proizvod koji vam je najjeftiniji, koji možete najpovoljnije da nađete da kupite. Jer kreatin je kreatin, monohidrat, tu nema velike razlike. Sad proizvođači svaki reklamira i kaže da ovaj je bolji od drugog. Po meni, još jednom kažem, uzmite onaj što vam je najjeftiniji, što možete da priuštite, da kupite, ako možete, ali nije obavezan kreatin. I kad budete uzimali, uzmite uvek minimalne količine. Jer ljudi često preterivaju i uzimaju jako velike količine kreatina, zato što osjete da ih radi kreatin i onda vide rezultate, onda stalno povećavaju. A to naravno onda može dovesti, kao što i mnogi kažu kad ljudi preteruju, do povećanja vode u mišićima. Što s jedne strane nije loše, ali kad prestanete da uzimate, onda vam splasnu mišiće, onda padnete u malu depresiju. Ali generalno, ako uzimate male količine, ja sam uzimao 5 grama dnevno i to na 4 dela, znači 4 puta sam delio tih 5 grama. Naravno, nisam dobio neku veliku masu, kao kad bi uzimao 4 puta 5 grama, to je 20 grama dnevno, kao što neki uzimaju. Ali sve u svemu, bolje mi je bio trening, bolje sam se osjećao. Da ću ga uzimati ponovo, pa ne verujem. Ne verujem da ću uzimati možda za nekoliko meseci. Za sad mi nije potrebno. Za sad mi je potrebno, pošto leto dolazi, nešto za sagorevanje masti, pošto do sad sam izgubio, mislim, oko 15 kilama, sa 121,5 na 105, pa dok sam uzimao ovaj kreatin dobio sam opet sa 4, imam 109. Tako da sad ćemo uzeti nešto, verovatno, za sagorevanje i povećati taj kardio, pa ćemo vidjeti do leta šta će biti. U svakom slučaju, kreatin dobra stvar, nije obavezan, ako možete kupite, i obavezno ne preterujte s količinama. Konkretno, Cytic Nutrition, pouzdana firma, kreatin kao kreatin, svaki isti, i uvijek uzimajte, kao što je ovaj, mislim, u prahu da je. Nemojte uzimati u tabletama, jer u prahu barem znate šta je unutra. Sve u svemu, hvala vam na pregledu, veliki pozdrav, pa se vidimo u nekom od sljedećih videa.